loi te ho mi abang khan hen ki thau kha khan te ti vin hi ti chun gon na ding in thil a zan he ana bol ziu vin ana ki su gong ziu vin a hin la abang khat ki ni how ding jong gel phalo gon di jong gel phalo hi tia chu unlimited na ne tui ene ziu vin a hi le abang kha khan hi chi screen a hong ki mu pa ta bang hi ana ki su ji ta wi ne hi cho bang le si chunga hen heavy weight migi ta ong hi ano omen hi chi screen ang ki mu pa hi kum som le kum nga a hi a ko na hi ta bang hi ana hi tan ama jong he aruma ko na hong po do na ding hen ko nin a ki ti tan hong po do thei ta pon hi ti hi ta je chun a hong po do na ding hen a in bang ana ve chi mu wen hi ti chun ana la do wen ne hi cho chu thu chom hi le hi cho ta bang le si chunga agi loya ki he pasal khat hi chi lima hong ki mu pa he a wen hi keji za gup le keji som ni hi ana pha en hi chi keji za gup le keji som ni a ko na chun keji som gup mi ana ki so do ene hi tuni no khwa hen leisi chunga mel se ta na tha ho le agi ta ho mi som ho hi hin sei di wa hi in video hi azona chan innovate dinguvin ikiti mu ve number 10 na hen kenet bramli ekitien hi chi pa hi ko na hung po do thei te lo abang ana vo hong wa na la do pau sa na hi ta ama hi America a ko na hi en agi dan hen zali le som gup le giet ana pha ene hi kenet ni hitabanga athawa hitabanga agi jengwa nga hen anew lai lim hi velo chen anew lai hen agongin hitabang in thawle zonga kilom pon chule thiam khat ahung le dom lai lim hi ve ki le chen ama sport good mi ani hi en iti chen sport ani ki chemin sport ani ki chep na tujung rui chen ata sa zong hi ana hoyin ana fit thenin ana thaw pon ahin la ahung le che chel ama zong a sport lung he lunggel hen om ta pon a ki chem nom ta pon a tha ahung se ni ti chun inin a umin ne tui ane en sport lang sang hi adala tan hi chia kon chun ama zong thaw lang hen ahin mano tan hi ti chun pha na che chen kuma chal in a hele ahung le che pha na hen ata sa zong len chen hi ti hen chat thelo hen an om do ta na hi ama hi kum som le kum ko hi a kon hen hitabang hen ahung thaw do tan kum som le kum nga sung hi hoima jong po do talo room sung chun min hi ti chun ne tui ho han ne in tv na ve en hin hoi alup na mun chan anamang in hi le hi ti a hi kum som le kum nga sunga hi hung thaw do jing chu a hi en hi hi ti a thaw wal jing pha na hen ata sa hen tumor kiti nat na khat ni ana tan hi chinat na agi dan chu it 3 kg hi ana pha en hi ata sa chunga na an pha na hen ama jang surgery aki bol lo hi ho hle jing tan hi jong le aruma kona po do the hi lo je chon anam boy hle jingin lo ina konin team khan hi achi ovin ama ho chon lo in chan pui thun na dingin hi che aruma kona hong po do the na dinga chon a room kon no abang chon na zep se ovin hi cha kon chon ana tol do tho win hi ama jong lo in o ma hen ni si an ne izat ane ham chu doctor ho in hi chi sanga an ne hlom aki khat langa hlom hen anani sa ovin chuti lowa a gastric yong he surgery ana bol pe wen hi ti chun exercise ye lo in mun chun alup na munin ana la sa aji wen hi aman jong ni si a chun alup na mun chun exercise ana la jingin hi le ni somli sunga hen 76 kg hi ana kim thla in hi aban chi lew hen number ko na pa hi arya pramana kitien hi chu pa hi Indonesia gama ko na hi en ama hi chapang la adinga Athao pen le Agih pen chu anei in hi ama jong kum soma hi achun Agih dan hen som ko le khan ana pha en ichlai ta chun chi jong an che tu thei ta pon chuti lawa aloi la en jong thla thei ta pon school jong hi ana kai thei ta pon ni ti hin in mo se hen ana jing ta na hi ama jong ale che kum za zo homa hen ato namuna kona adin do di jong le achang se na ne ding do thei ta pon mini be ki thu a pho tholo lew hi thelo chu ana hi ta na hi aria jong hi ti ta Athao lo na ji hi ama hen exercise balding lungia jong an nei pon chuti lawa ne tui jong hi ni khat na hen tam ta he ana ne do ji en hi chin ne do ho ji chun ama jong ata sa he na khang in hi ti ai kum chapang cha alin ta pi chu ani hi en ti chon akum hong len che chen a hi le alungel a hen ka kisu gong lawa le thelo ding hi tai ti lungel cha hin nei tan hi chfa chana ma jong lo in na pu yewin surgery bol sa ding hi ati ta win hi doctor hon jong arya cha ve win hi le kum chapang cha ata sa le jeng chu alung si hle jeng win hi ti chon gastric surgery hi ahin bol ta win hi le hi chi ahin bol zo wa kon chon ama jong athil ne anom na abu ne anom na lungel cha hlom dom tan
hi cha kon chan man jong thil ne a hin hlom sa tan chu ti lo exercise a hin la in a hi le tu a hen ama hi 85 kg bo a hi ta na hi aban chi kil lo hen number gi na hi ember race di kitinu hi anave ki no ite loite ho ember hi kumsom ni a hi a kon chun agi dan hen 300 lang ana phata na hi ember Athao na ase hi ama hin ni si a hen ne tu hi iza za ham hi anane zo ji in a hi le hi cho ji hen a hung thau tan chu ti lawa ti la chun gari yong ana tol thein a hin la tu a hin gari jong tol thei ta lo chu ti lawa anung lang jeng in jong a to thei ta pon ama he lupna lupma he jong le mi khat mi ni be en a pi jing chu ananga yin hi aji chu a pi lawa hele lupna kona a tho di jong le tho thei lo chu ana hi ta na hi hitia Athao wal jeng phana hen ama hon jong surgery hi bol sa ade te tawin doctor kom hin pui tawin a hele doctor pa chun ana za da ta na hi doctor pa jong chun surgery ka bol ding a hi a hele EPP hele a kg a wen hi kg som sunim movin sunim te di wen chuting chule surgery ka bol ding he tin ana sei pi in a hele hi chi jawa kon chun ama jong chun surgery a ki bol num ji a chun a wit kim na ding a chun exercise ala in chuti lawa ne ho jong chu lidanga ne to ki bang ta lo chun thiamcha cha he ne ta na hi le hetman lo ka hen a kg som lang hi ahung niam tan he chi jo pha jan doctor pan jong surgery hi a hin bol ta na hi surgery a ki bol thlasigi zawa hen a kg a wen hi kg som li lang hi ahung niam thatan hi chi jo kon chon ama jong chon ane ding cho ki timin hi ti chun exercise alla jingin kum khat zawa hen ama jong doctor pa kom chona chi en aga ki mu pi in a hi le doctor pa in ember amu ochun alung adong thle jing in hi aji chu surgery akibola kg somli akile thla zawa kona ama in ana good jina kg som gup le kg get ana kile thla kille tua he ma sanga vet hoi thajing amel jong hoi thajing chu ana hi ta na hi aban chi kille hen number sigi na he dona kitinu he ana ve ki no hite loite ho tu le khan nu mei ho hi Athao num ta povin a figure zo ai a ha ki sim no movin tunya ai sei diu dona kitnu hi a ki chum be jeng in hi dona hen wor ko na amin a thine ding a hen kumni sunga hen a kg a vet hi 450 kg ana ki so do in hi kg hi za na so do na chun ni si a hen ne tu izat nam hi ana gold do ji in hi chi ane na jong cho video hi ana la do in social media in ana post in a hi le hi chi ane na ho chu leisit pumpi a hen ana viral hle jing in hi dona hi sangni le git kuma chun agi idan a vet hen 290 he ana pha en hi cha chana ma in jong social media in hi ti chana hin bolta na hi le kumni sunga chun 450 kg hi ana hlit do in hi hi chi za na hlit do zo chun ama jong war record hi ahung hi tan war record a hi do zo nunga hen aman jong anne ajing ho chu hlomcha cha hi hin le tan ti ti lo exercise a hin la ki tan hi le masanga awit ta chun tu a awit hi ahung ki bang ki tan hi aban che ki lo hen number group na hi charity paris kitinu he ana ve ki no hite loite ho hi chinu he leise na nu mei ho la agi loi khat chana hi en ama agi dan hen 353 kg hi ana pha in hi charity hi Athao wal jeng ta ji a hen lamjong ki changte na zo thei ta pon to jong a to so thei ta pon lumjong alum so thei ta pon hi chule ama hen driving license jong ana nein a hin la tu a hen gari nung lang jeng in jong a to lut thei ta pon hi hitia Athao hle jeng wanga hen ama he doctor a chi pon surgery a ki bol pon a in muna chun ne ding ho chu a ki su hlomin chuti lawa exercise a hala in iti chun 353 kg hi nu chu tu a hen 126 kg hi a phata na hi aban che kil lew hen number nga na hen pol meson ki te pa hi ana ve ki no hi te loite ho pol jong hi leise chunga agi loi khat na hi en ama agi dan hen 445 kg hi ana pha in hi ama hi kumsom ni le kum khat a hi a ko ne hen ahung thau tan ahung thau do zawani khana athil ne do hi mi somwa na kham hi anane do zin a hi le hetman lo ka hen ahung thau thlajeng tan hitia ahung thau pha na hen akisi ta ne hi aji chu na atong thei ta po ne hi na ato thei lo pha na hen ama zo akisi hle jengin surgery ki bol de jong surgery ki bol kham sum anei lo je chun a boi hle jengin a hi le Jennifer kiti doctor nu mi khan hen ama thu hin het pha na chun alung ase en hi ti chun
free a surgery bolding hi atitan hiti chun surgery hi free in ahin bol ta na hi le surgery aki bol na le achun $2.5 lakhs hi ana sulunin hichiza chu India suma krur khatwal hi ana hi in ahin la Jennifer in pool ko machun sum cheng kha jong ana kilapon hichiza chu ama sumin ana bol pi in hi hichi surgery aki bol zo achun 445 kg ahi na chun 240 kg hi ana nim ta na hi aban chi killaw hen number lin a hi minari rep kitipa hi ana ve ki noite loite ho hi chupa hi leisi chunga heavyweight ladinga atha na in ana ki se ye hi ama hi apien tla chun normal tan ana pingin sangni le gup kuma chun a weight agi idan hen 560 kg hi ana pha in hi hichizat ana pha do je chun ama jong hi war record khan he ana hetan ama hi koim chan jong asin sa theipon ahin la ajinu hen ana sin sa in hi ama hen sangni le git kuma chun ji ana yen ji ana zawa kon chun ajinu hen ana sin sa in ahin la sot lo chun sangni le som 2010 kuma chun ajinu hen ana ki ken pi kit tan hichizawa kon chun ama jong lungleng wai ta chun hiti chun thau kuma chun hin khu hi ahin mangin a hi le ata sa chunga hin na za hi ahung tan hiti chun sangni le som le li kuma chun a leisi hin khu hi ana beitan leisi hi ana dar tlain achung langin ana che ta na hi achung langa che zowa hin ama ki het na ding coffin hi ana mu zo powin ama ki het na ding achum ble li na li khat ni ana sim thu win hi cha chun ana heng win hi aban chi killaw hen number thum na hi Khalid bin M Sari kitipa hi ana ve ki no hite loite ho hi chipa hi Saudi gamsunga agi ipeni ana ki he in agi idan hen 620 kg hi ana phado in hi 620 kg ana pha wang chun tu a ki seiding hin ta sandan ta san lo ding hawan chu ka hapon 620 kg a kon chun 68 kg hi aung le nim ki ne hi ama hi sangni le soma kon chun sangni le som le thum kum thum sung hi ata asa hi ana len tul zengin awe jong hi ana ki di se ni hi hichilai ta chona ma jong acha theita pon hi ti chun room khan hen a den jing tan na hi le Saudi gam sunga lamkai khat pau hin a hin he do tan hi che he do phan chun ama jong chun alung se nin ama pui ding hin tim khat na solen hi ti chun aga puin lonin surgery a bol tawin hi che a bol zo thlagup zo hen 315 kg hi ahung nem tan kum thum zo hen 275 kg hi ahung nem be kinin tu hin wang 68 kg bo a hi ta na hi aban chi killaw hen number ni na hi welter harsan kitipa jong hi war record khat an hi kinin hi loite ho hi chipa vailang a saudan hin inchi za khat le ku hi ana phai en ama hi aneu la kona Athao na hi anat na kon an hi en kum som le kum ni an hi a hen a kg hi 100 an hling ta na hi chule 1987 kumachun agi dan hen 580 kg hi ana patan hitia vet atam jing phanachun ama honjong gastric surgery hi ana bol tawin na hi le hi surgery a bol nawachun 350 kg hi ana kili hlata na hi ama honjong surgery a bol zo kumiza zo hamachun ama hin thina na to tan hitia a thi achun a vet hin 420 lang hi ana phakit ta na hi aban chi killaw hen azona pen number 1 na hen dreams trewat kitipa hi ana ve ki no hite loite ho hi chipa hi Athao ge gu jing wang hen ho ana sapon agi idan hen 308 kg hi ana pha in hi chana agi jing wang hen ho ana sapon hi ti chun bazar dung ai lo la amun mun hen ki ho da men ana wa le jing ji ne hi ama pa hi kumsom a hi a ko na hen ahung thau pan tan hi tia ahung thawa ko na hen song khot a ajong hi tin sai so bo ani kya aji ta na hi loite ho tuni ni kho a leisi chunga mi thau ta phabi pi in sei naw hi chanin ne ki chai tan video zone chan hin ve zo sin a bon chaw chun ki pa thu kain sein video tha ahung ki taka sin ananga ajingoi te